Sidonga. Uzahlanganisa igama ngubani? Igama lami nguMayelo Sisiyandiyeke. Uvele eBinga ekhaya? Njalo ngivele eBinga ekhaya. Kuthe kwasikale ngewadi. Lapha sithwele nzima ngobuhlungu ngama-school fees la esifuna ukuthi abhadale soze siwakanelise ukuthi siwabhadale. Angikwazi ukuthi uhulumende uzayenzani ngakho khonokho lathi asoze sikugwandise. Abantwana bangaki? Mina ndabana bali 5 bana mbindi siyajikolo basebhinga so of which kunzima ukuthi mbabhadale labantwana lawo. Angisakwazi ukuthi okuyikho kuzaba khona kuyini. School fees ukuthi sikhwele so. School fees it was sikwelile vele sikwelile lama teacher nomntaka bhuti wami ongu-headmaster elokuzana esiyachilaba primary school lokuthi bahambe ngenxa yama-school fees ukuthi bayofundisa bamelele bezwe khona ngale ku-education yakuthi uhamba njani ku-ministry yaku-education. So sithwele nzima abantu benkosi ungazi ukuthi-ke umuntu ozasilamulela ngubani kumbe nguNkulunkulu kumbe kuyini asisakwazi. Abantu abethu bayasigcina laba abancane bengasafundanga. Kusasa abantwana vele simnyama bengasafundanga. So ngiyabonga kakhulu ezila Tshisa Sibanda ukuthi la ngikhulume lami ungihambise ku-ZBC kuzwakale ngwani ngohlupho lolu esinjani esilalo eZimbabwe. Siyabonga. Siyabonga kakhulu uthi studio 7 iZBC yethu libiza ZBC yenu ngoba ilinika inyuzi esizwayo. Hayi siyabonga. Ngiyabonga kakhulu Nkosi yami. Ngibongela ulwandle lonke lweBinga please boprofeta beBinga inkomo sezaphela ngokuswela imithi lokuthi abantu abethu siyabafundisa ngani asisakwazi okuyikho khona. Icorona njani? Icorona sidiliza abantu. Icorona vele ukuphila kwakho nesiphila ngakho lokhu sokunzima asisakwazi sesithembele kuNkulunkulu ngoba sisathembela ukuthi kumbe igovernment ingasinceda ngoba sesithembele kusomandla kuphela. Amen. Siyabonga Tshisa Sibanda please. Igama lami nguMayelo Sisiyandiyeke ngivela eBinga sikalenge ward.